Daca ima grip. U veverke Jece ima 3 dece. Lepotica Raca, nevaljušna Kaca i najmlađa Daca. Sve slušaju mamu, ne može se reći, ali u ove dane grip je lako steći. Treba se čuvati, mama lepo kaže, samo ko će deci to i da dokaže? Tako je i Daca, nestašnica mala, zbog gripa opasnog u krevetac pala. I dok se po granju pentra sestra Raca, a za njome jurca nevaljušna Kaca, vreo čaj ispija obolela Daca. Znoji se i muči, kuta aspirine, a uz njih joj daju i C vitamine. Dokle ću da ležim, jadikuje Veca, hoću da izađem iz ovog kreveca.